Dobro večer i dobrodošli u Transfer kojeg večeras započinjemo u studiju 34 u Zagrebačkoj galeriji SC. Neumorni kolektiv Puma34 odlučio se samo ukinuti, a vjerni su publici za oproštaj poklonili izložbu i set od 10 privremenih tetovaža. Puma34. Nepredvidljiv, sjajan i zabavan. Puma34 je meni super. Kolektiv koji se posljednjih par godina aktivno borio protiv sveprisutnog sivila na zagrebačkim ulicama, čime je ostavio neizbrisiv pečat na vizuru samoga grada, odlučio je podvući crtu na svoj dosadašnji rad. Ovo je posljednja i oproštena izložba Puma34, umjetničkog kolektiva koji već godinama djeluje na ulicama Zagreba, ali i šire. Došlo je dakle do malih međusobnih neslaganja zbog istupa određenih članova, tj. određenog člana u medije, i kolektiv se odlučio samo ukinuti. Mislim da svaka odluka koju je kolektiv donio, dakle svi članovi kolektiva, je opravdana odluka. Članovi će se i dalje baviti dakle svojim individualnim radom, no vjerujem da scena više nikada neće biti ista. Detaljnije o razlozima samoukidanja te planovima članova kolektiva za budućnost saznali smo za medije iz prve ruke. Nas, kolektiv Puma34, počelo se previše prikazivati na državnim televizijama i počeli su nas percipirati kao državno sponzorirane umjetnike. Nama je toga dosta. Uostalom, prekipilo nam je nakon prošlih događanja u samom centru Zagreba, gdje arhitektonska struka promovira PVC stolariju i stiropor fasadu. Mi to ne možemo prihvatiti. Odlazimo u Sopot, tamo ćemo se zatvoriti u naš stan dok ne dobijemo status umjetnika i ne budemo živjeli na socijalnoj pomoći naše države. Platite milijone, molim vas. 6 kolaža prepoznatljivog duhovitog uličnog stila bez cenzure nastali su posebno za oproštajnu izložbu. Ovaj put kolektiv se poigrao i s trećom dimenzijom, tako da su radovi popraćeni svjetlosnim efektima prodirali u prostor sa zidova galerije. Uz izložene radove, posjetiteljima je zagolicana mašta i kratkim SM performansom, koji je nastao u suradnji kolektiva i gostujućih performera. Radi se o tome da smo htjeli prikazati neku vrstu SM dominacije na art način. Život se može vrlo lako okrenuti i onda, znači oni koji su bili slabiji preuzmu kontrolu nad jačim. Da li to znači da su hiperproduktivni članovi kolektiva Puma34 odlučili preuzeti kontrolu, otići s ulice i napokon pokoriti institucije? Svakako, ukidanje kolektiva ne znači i kraj njihovog individualnog djelovanja, već, nadamo se, samo korak naprijed prema neistraženim mogućnostima urbanih krajolika. Smatramo da prava umjetnost može nastati samo kroz ljubav umjetnika i njegovog kustosa. Hvala.